زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Ananda Rahmat bin Ramli, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, Nurfatila Supandri binti Supandri, dengan mahar emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nurfatila Supandri binti Supandri dengan mahar emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Karieroku pada kirua jamme lebar labunan risombang langatinku lalu taturu sirik lingka magnake jene balatu utapaku Rantonji untukku jamming lebat ku buat kana lebat na kue tolila pasui tak kurupai kamato mirinake panranuan kurikau uliki si karampui salahku najinan lino talandri belo-belo numar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah saudara satu acara yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu. Bapak Ketua RW 8 yang saya hormati, Bapak-bapak hadirat dan saya hormati. Yang istimewa kepada yang dari Bantaing, Kabupaten Baik, terima kasih dan selamat datang di tempat ini dengan selamat. Dan kita terlupa kita ingin selamat dan taslim kepada tujuan kita lebih besar Muhammad SAW. Bapak-bapak di ibu dan ibu yang hadir, yang pertama ada dari Bantaing, ngomong dari Bantaing untuk kata Kedayak itu melanjutkan apa yang terjadi. Begitu juga para undangan dari keluarga Telpon Berjuang dari keluarga Buta Tambaya, terima kasih. Yang kepada kami dari pihak dari Bantaing, silakan Pak.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati pemerintah setempat, ketua RT RW, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kemudian yang paling saya banggakan puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita inayah, rahmat, Nur Adillah. Nur Adillah dengan sehat walafiat sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh kami serombongan dari keluarga mempelai pria mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diri. Ada suatu hal nantinya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kami mewakili keluarga mempelai menyampaikan maksud dan tujuan. Ya memang sebelumnya sudah ada istilahnya ini tinggal tindak lanjut yang ingin dibicarakan. Nur Padilla. Bukan bapaknya sama. Nur Padli. Alhamdulillah ini yang sudah ada istilahnya dengan keluarga mempelai pria. Kemudian juga biasanya adat-adat juga istilahnya uang panai sudah disepakati juga. Tinggal ada beberapa hal yang mungkin bisa dimusyawarahkan sekarang tempat yang mungkin belum deal. Dari itu Abdillah bin Nur Padilla binti Nur Padli Yusuf Padli kami di sini Pak. Mungkin hal-hal yang mungkin bisa dimusyawarahkan saya serahkan kepada 65. Kemudian beras 200 liter. Pernah juga saya kontak dengan Pak Imam, uang nikah 600 dibagi 2. 600 dibagi 2. Iya, 600 dibagi 2. Tinggal ini karena lewat HP, karena jauh Pak. Yang Pallawa tanah. Mungkin ini sesuai dengan biasanya ada di daerah masing-masing. Kalau daerah saya biasanya 200-300. Sudah bayar apa? Artinya kan nilainya ini bukan sedikit tuh. Dibanding dengan hanya cincin saja, kasihan. Kasihan juga kan. Tapi terserah ibu saja. Artinya apakah dengan mahar yang saya kasihkan begitu? Yang itu ini yang itu mah. Kalau sungguh tahu jadi sebenarnya memang ya itu ini. Baru acara ini hari ini di sini juga. Apa mo sabah la tataba na maklonjo pangailu punania rimaraeng andi nu to jengen rinyawan unasiriku
ketiadanya ripangai berulipa kari janjingku si kuliah memang kongki inakeri pamaiku kau jiku karanuan landri lantana pangainku rikalenu dia kolan remata yang ri janjingku ri kanamku karya tingku jatong pinang. Awas gitu dulu kan. Itu mo dulu dadaan ka dito. Mo sopan yan. Saja. Sangkat tojena drikana tena sanggana nupalete ribicara pakon tunu rikalengku drapa lembara dudu minate potomo aku aseng keremae kusaleo والضحى والليل إذا سجى ما لسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم ينته لنفعا بالناصية
ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا يطيق واسجد وقف الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إنما خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ مشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات سبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمها سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا يوسف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل
Amin. Sangkat tojena rikana tena sanggana nupalete ribicara pakon tunu rikalengku rapa lembara dudu minate potomo aku asing keremae kusaleori empo makutak kajana naku timbang ripak mai gau apa kumi kapan nulantang kama tenarapana bate nungerang pak mai buka sukmang rikalengku simpun tenan jorengana suku gau bolik kama ku tarima ku kaya dingin-dingin ku rimpung lalang pak mai nautungi pamat risi lino ji anne kamase kita nanu ngalalana nakke tolala mo kama nupa empari kamaya nu katutui sikalia rikalenu tutu koma lepa-lepa ribisean rate bonto bajiki gulinu empo makutak kajana naku timbang ripak mai gau apa kumi kapan nulantang kama tenarapana bate nungerang pak mai buka sukmang rikalengku simpun tenan jorengana suku gau bolik kama ku tarima ukaya dingin-dingin ku rimpung lalang pak mai nautungi pamat risi
Satu, dua, tiga, bebas. Satu, dua, tiga. Lagi nih, rapat ke dalam, rapat ke dalam. Dua, tiga, rapat. Tahan, oke. Satu, dua, tiga. Sabar, sabar. Naik kamera ya. Satu, dua, tiga. Oke sih. Ya, Harmi. Saya isi jangan. Ini bosku. Ini kan? Ada banyak kecil di sini. Sini, woi, tarik. Bantal bantal kurusnya. Adanya ada koreng. Koreng. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, jangan وأنظر من كسة الموت النبي فردا إنسانا رقيا
Satu mau sampai ke dia. Dia bisa. Dia. Satu di situ lagi, di situ lagi. Ya. Ada tisu. Itu tisu. Tunggu dulu. Sepatu anu yang saya. Ya. Minum dulu. Anu nanti ini waktu karena tadi. Ya, perbaiki. Baru Saya mau paling dulu.
Keluarnya sudah, terutama saya. Selamat salawat. Baru ayah, baru ayah. Saya. Ada di set itu dulu. Duduk ke duduk yang mah duduk ya. Ya, kanan dulu. Bagian mana di daya? Sabun 3. Daya lorong 3.
Banget sih. Terus iya. Nangis lagi aja tahu. Tali la foto. Foto di sini. Pala tu jinna manggeku tangguh rangi rian rongku aule tamali mali riana jari jarina joreng mami atrapungan riballa baine beruna aule napakate ne napa empo risunggua aki masimpu ripa coba nalinoa aule takadena pangelai bataraiya Androng gak lupa risita Buru sumi baram bantah Aule boli mi kama Kapasare patawai joreng mami atrapungan riballa baine beruna aule napakate ne napa empo risunggua te aki masimpu ripa coba nalinoa aule takadena pangelai bataraiya
Androng ngak lupa risita Buru sumi baram bantang Aule boli mi kemar Kapasare